Bulavinaka. I'm Nico Mbalnroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Bula FM. Talk about it in Bula FM. Set sana. Nadango Leonard Tulip, au what you to go and buy, and the Talita na Parong and Bula FM, but it's number 2 and a set. Bula FM, number 2 and a set. Ni sambul binaka se koyongo na bagale leka ni nonde tukutuku na mbongi ndai rere na matabelo suba ni kuwa na directa eliu ena tambana ni beba ngangai o luke rawalai kambita ki na vida na dhala ni daga mutbuto mai na Fiji and Independent Commission Against Corruption beita ki rawalai ena tolu na dhala ni kiana pagatani taki na nona pali bola ke na ru na dhala ni beba ngumi kila kasa mataki ena tinika bani machi kiniga tinika bitin chune rono dolu tinika ndua e taka sobo rawalai e ndua na beba ngangai no visa e na ndua na kisi ni kudu ka dhala bagalawa e na tambana ni visa kila kasa mataki ni baga sala taka rawalai e ndua no visa e na CID mainandi me na baga ruta ka ndua na dokete ni visa ka sianga na kena i bagandindina kila kasa mataki be rawalai ni abia taka sobo e ndua na beba ngangai e na ndua e na wase loma e na ronondolu tinika ba dingo makina e ronondolu banan ronondola ke na lima nondolu bitu nan rau rua sangablu ka tolu nandola e na rua na dhala ndui ka baga ngataka menona e sambele mauti me na ngai rei taletiko e ne ka rua sangablu kandua ni e pereli sabanga ngati una tambani no visa e ono na kisi ni non rapolita ki na lino vanua se na human trafficking e na nondo vanua e ana non tukutuko Robert Turanga na research officer ka baga tututaka kina standing committee kina tambana ni tata ngomaki ke na beka ni bunotani ena ruku ni United Nations Convention e bana kisi ni human trafficking e sa rongodhi na matabele wai ka barita o Turanga nindo na kisongo e sa bata klioti kina tambana ni visa ena February ni mbaki ongo tomano Turanga ni babinata kina tambana ongo ena kena dike brawa e so na kisi e roka titiko kina na marama kina ngone kana sangai mena wali na lenga ongo Dondon merengang ngarauni resar babinaka o irnalin benua kar sanga me rataura na ilabo non ranatani kamaro itu enambange yana non itu tuku o turang nilawa Shagit Somaratne yana non tauda na itutongi be Manjit Singh embaki rua sabuk ono ka bandin din takina tul na thala ni be bolitaki ni labo ena internet banking esa nambala ki bali bebesu Singh me dio na embaki e na nona mutoko de sibia ni rosa lo bana undul nandola mai na PSP e na bana embak saoti o sinke ni duatel na noni tokani e ro tauri labo e na kaunde nei sat na rain ke deo chand e na tisemba ni ronondolu tingatolu romani biute na kaunde nei arti ready kanga laki kautatani mai nei labo mutoko de ngo e na ngai rawo ni soli na ngala be sing me daga itumba ni oti me oti na nona taka e vitu na emba ki aloma ni bal ni bebesu kina gito sakadi bako Gareth Beiba na dhanra na dorbo karna mata takibiti kina sot ni Hong Kong Sevens e na mwani manathango kadi baki na dai sake katunimbau chasa bermalua amenoni na sila apisa indomo leilai sebuloni modenathangi ke waisia na dhungu roto bandita kital na nortu tutu kina timi o sea kolinisau jerituai mesulame kunabula wate morabobou choweli lutumailangi ke kalione na soko kadi bagitelangana ya dei seteraki bituneata kama lutu na de nadani lamba viti na sota ke chavani ene mateni gitu botombu ena Hong Kong Sevens ni boe ona miniti metini karua na bongi ni mataka karuni gitu ke welesi kene katul ni gitu ke na timi ni New Zealandi ena sarabi ena FBC TV kana kambura gitu ko na Radio Fiji 1 Medha vekiri na waleleka ni nonde tukutuku na kene kuri rana nasema na Radio Fiji 1 kina Bula FM ni bwedhing binaka Sa arnayanda oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira sa ama binakantin na ndawa ama na Radio Fiji 1
Tolong ali berada pada nu makaya macam na berantari wati ang dawaro na radio visual betul tu baik. Awya o labini anambuli mana FCimba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susunemba ang bula matmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandu mai bitin bonga ni BNN.